Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan kay kadya manglukat ita, Vilma, nakaw? Ay na, nasapa pa itatang. Inton alas 10, ta sigurado nga adu ti lumabas. Sa bagay. Ay, kumusta nga iti negosyo a binangon yung iti asawam? Adami la tuboyaw. Makalawas laang sipod naglukat kami. Adalat tamot maururnong tatang. Nasayata no kasta nakaw. Wana, no kastoy akanayon ti sales me, di makaurnong kami na dagos. Anyang iti iluto amin no, para itangal daw. Vilma, bakit? Adapay mo't dyan nabati di kalman. Ayaw mo na niya. Isupay lang ti papudot mo lang daw. Sayang dayjay no saan ang mailako. Malugi ti karinder yata. Lugaw ngay. Isulaang ti lutwam. Sigurado nga adu ti umay mangan. Wala, tado mo dagiti gagayem mo at iniksam. Sige, siya akong tiaglutaw. Sika mo tan tiagin nawa. Wan, agawam ti agluto tanay. Anyat orasan. Umayak man gumatang, Vilma. Anya ti katangam na nabasya. Adda ka dilugaw, balasang kaw. Adapay mat nana. Agorderak man nga rod iti lugaw ken adobo ababoy. Anya pay nana. Day tapay laeng. Naimbag lang adda si daan ni Jillian inton makaaway. No kasta, i-take out mo nga rod nana. Wen, take out latan. Day, adto'y tibayad ko. Ay bilangem man basang ang mga no nagkamaliak. Sige nana, agtugaw kayo pay laang ta isupot ko ti order yo. Napgad ti adobo, bakit? Ay na, bay amon lando. Mudtoy kit din ta isupot kun ti in-order ni Nana Basya. Kasano nga no di na magustuhan? Shh! Tangiwat mo lakay. Mga no ada makangag. No di da kayat tiraman tila ko ta, di makaamuda mo tan. Tinapatag, ada mapaglakwan ta itang aldaw. Wan mo't kit niya. Anya pa ti order ni Nana ba siya? Tatulungan ka na mangisupot tapno mabibiit. Mangisagana ka nga rudan iti lugaw. Anya pa Day talaang, agawaam ta agur-uray ni Nana Basya. Mangantan, Joseph Apaw. Diyak kaya ti mangan lola? Ay nawaw, apay ngay. Awan mo tiraman ti lugaw a ginatang yo. Timot adobo, nagapgad. Anya, Agsidaak laangon iti kape. napgad mo't ngay bagbagam apo. Ramanan nyo ang amin. Agna nga kayo tayo, subwang kayo. Ay nawaw. Talagaan apgad apaw. Ay, kasla na bang lags. Amang ano yung papudot dalaang. Ay, sa pinagngin at ibinayadak. Kunak ano mayat ti serbisyo dagita nga agasawa. Adayo na imas tila ako ni Auntie Isabel. Ay nawaw. Anya klase ti adobo ken lugaw ti ginatang yo, Joseph, anak ko. Hindi mo't lula tigim matang nanang. Madimot ti raman na. Kinatang na kano iti ayandan ti Vilma. Anya, imposible mat akas to'y timakan nga ilaklako da Mari Vilma. Ay nananang, talagang iso tinangalaan ni Lula iti dayta. Kasla na bang las? Imbagak ka ni Lula nga isuplina. Tapno saan asayang ti kwarta nga imbayad na. Nga mabain ka no. Ay saan anak ko? Nupod no akas to'y tilako da Mari Vilma. Rumbang laang aso katanda. Sapay nakangin naman.
Umayak man, Marivil ma. Anya ti masapol mo, Mari Jillian. Umay ko la isubli to'y makan a ginatang ninanang kada kayo. Ay nawaw, apay nga isublame? Naapgad mo ti adobo yung mare. Ken kasla na bang lespay. Uray ti lugaw, awan matraman na. Anya? So katam kumaday ti mare. Tapno saan asayang ti imbayad mi kada kayo. Ay na Mari Jillian, sana mabalinti kasta. Awan malugi kami mo't. Ni, anya nga ruti kayat mo ngay mare. Kanin mi day to'y low quality ala ko yung. Kasanungay no agsakit kami. Ay pangasim, tadi kagiskandalo dito, Mari Jillian. Kita ang nga ado ti customer me. Ay na, makapahay blood day ta ang Marivil ma. Ay na wow, relax ka kadilaang, Jillian anak ko. Sapay nagngina ti binayadan nyo nanang. Overpriced lang arudan, low quality pay. Jakmat ngamin amaw, akas tagayam tila ko da anak ko. Gaputa saan nyo nga amo? Ginundawayan da kayo matan? Ay nawaw. Sana balay. Saanan ang maulay, Jillian anak ko. Inton maminsan, ano saklaangan ti mapan gumatang iti ayan ni Isabel. Nasaysaya at pay nanang. Uray adayo kat mayat ti serbisyo da. No kastagayam ti aramid da Vilma kanlan daw. Amangan no awan taon ti customer da. Awan ti amok di tananang. Iti saan ngagbayag, awan ton ti gumatang kadakwada. Kunam itaa, kasaan pa'y nga amo ti tattao ti kalukwan da. Anya ti maimbaga ni Mari Jillian? Ipaspasukat na kit din ti ginatang damakan. Ay na wow. Ay, naglalayangan da ngay. Kuna na siguro, mamaysaan da taday ja Jillian. Naimbaglangan, tanalayang to'y misis ka. Wana, tano i-refund ko ti kwartada, negosyo tamat ti malugay lakay. Ay, ituloy tanto ti agsarita madamdama. Mangrikap taki din tanay. Marabiing. Kan may sa, awanan ti umay gumatang. Mapan kanto nga rod iti terse na madamdama. Mapan ka gumatang iti sidaan tayo. Anya nga, iti katangag. Bangos latan no adda. Gimatang kayo pa ilang iti bangos. Apay awan na ba ti ala ko yo ama si Dayjay karinderya. Ay natatang no adda man, saan apara kada kayo dayjay? Ay na wow. Sayang ano madadaang lanakaw. Saan? Mailakon tumanan inton bigat tatang. Anya? Apekas na direksyon nyo. Ay, amangan mo nung mabanglaos. Relax ka dila ang tatang. Ay, Agbuya kayo pa kit TV. Ayaban kay to, inton nakaluto akon. yak maawatan no apay ah. Ay naawanan ti ado asa o tatang. Mapan kayo kit ti salat, agbuya kayo iti TV. Nay, apay ngay. Itay pa yan nakalukat ti karindir yata. Ngamawan mo ti umay gumatang. Ay nawaw, addan to siguro madamdama ah. Ay, kasanuno awan. Di madadaalan ti nailuto amakan. Agtakder ka man kit ti sangwanan ti karinderyata. Agpapansin ka kadag iti tattao a lumablabas. Ipakaamom kadakwada nga adda ti lakuta. Oh, effective nga ta. Awan mo ti dakes na no padasam lakay. Anya nga iti amuta. Amangan no ado ti umay gumatang. Sikapay nga rin ti makamu dito eh. Mapanak iti sangwanan ti karinderya. Wen. Woohoo! Lugaw yun ita! Adobo! Pansit! Ado tila kumay! Umay kay gumatangan! Sigurado asulit ti bayad yo! Nimot lando ti agpukpukaw nanang. Denggan nyo man no anya ti ipukpukaw na. Umay kay gumatangan kakaruma! Naimas niluto may! Sigurado ang magusto niyo! Anya ka no? Naimas tila ko da? Ay, awan sabot taon ti gumatgatang iti karinderya da Jillian, anak ko. Pasinabawan dito. Wen nga rod nanang. Siripin nyo man iti tawa. Ay, day, talagang awan ti tao amang mangan iti karinderyada, anak ko.
Saan da siguro anak kontento iti low quality a serbisyo dagita nga agasawa. Kaasi damot. Amangan numad at daal ti makan nga inluto da. Ay kat basol damot lang ananang. No apay ngamin aninayunan da iti kalukwan ti negosyo da. Nay, apa asim mardang ka ngay lakay? Awan pa imat na ayabam agumatang. Ay, nagsakitin ti karabukob ko, bakit? Ay nawaw. Agsinukat naman. Siga mo ti agtakder iti sangwanan ti karinderya. Siyak mo ti agtugaw. Naa, taapay ngay asyak ti baon mo. Nasaki nga ro ti karabukob kon. Mala, aglisi ka nga raw iti dalan ko. Paya kasta tila ngayaw, Vilma. Landaw. Nasiro kami tatang. Ay, nawaw. Nasiraw. Ay, kasanaw. Awan ti may gimatang iti karinderya itang aldaw. Ay, amangan no pudnaw ti sayang guseng ananggagaw. May papan iti karinderyayaw. Ne, anya day tananggagaw, tatang. Nabangles, naapgad, ken awan kano ti ramraman ti lakuyaw. Anya? Asino ti nakadamagan nyo? Nangag ko may pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Addan na panunot kong aramidan tatap no agsubli dagiti sigud a customer talakay. Anya day na panunot mo, bakit? Agbay wantik kwanta. Ay, nawaw. No kasta ti aramidin ta, di malugit Saan tawan week laang met? Dayjay ti bagbagada ang marketing strategy. At ti karton kan pentel pen. Isurat mo ti buy one take one. Ta isabit mo iti sangwanan ti karinderyata. Sigurado nga ado ti maingganyo agumatang lakay. Sigaratan ti mangisurat. Tapnam mom. Ay nawaw, pati mangisurat di ka kabaalan. Aw, nagungat ka man ako nakon. Apay, basol ko. Nawan ti gumatang kadagiti lakot Nakita yu ka di ti karatula iti sangwanan ti karinderya da Mariville mananang. Karatula? Wen, buy one take one kanu ti lako da. Ay nawaw. Amangan no iskamanan da ita buy one take one aday ta. Kitain nyo manin Amangan no mainggan nyo kayo agumatang nanang. Ay sana, Jillian anak ko. Uray buy one take one saan ako nagumatang. Amangan no nabanglas, wan no naapgad tumanen ti ited da. Uray dagiti kalugaran tayo, nanang. Kastamot ti kunada. Ay awanan, malugin dagita nga agasawan o kastalaang. Anyat orasan lakay? Alas 4 nga rudan. Ay nawaw. Alas 4 mat gaya man. Awan latamot ti may gimatang, uray may isa. San samot nga epektiv ti karatulata ba kahit? Ay. Ay, jakon amulan daw. Mapukpukawan ako ni tinamnama. Kanya nga ro ti aramidin tangay. Mangrikaptan wino saan, agpanunot tayo ti sa bala negosyo. Di ta pala nakabaw-bawi iti puunan ta. Kastoy mo ti napasamak. Basol tamat lang Ninayunan tamat gamin iti kalukwan ti negosyo ta. Anya nga ita, awan matan ti agtalag kadata. Saan kay amang lukat ita, Vilma? Saan tatang? Isardeng main ti agnegosyo. Ay nawaw. Apay ngay. Awanan ti mayat agumatang kada kami tatang. Ay, nuapay nga men, ani nayunan nyo ngamin iti kalukwan ti negosyo yaw. Ay, jak matamo kastoy ti mapasamak tatang. Ita, amumaw na nakaw. No agnegosyo kay ngamen, di yun ay nayunan iti kalukwan. Ta saan akalukwan ti negosyo yaw. Ti aramidin yaw. Ay wanan nyo kit day ti panagtalag dagiti customer yaw. Ay, nawaw! Di negosyo kat saan arumbeng amanayunan iti kalukwan. Panagtalak dagiti customer tayo, kat intay kit di ko maaywanan. Taday tati susi, tapno intay agbaligi.
channel Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.